Uyabona ngani zakwethu, uma ungabe ungakayifundi ipolitiki kwi-level ephezulu, uzohlezi une-problem because ngeke u-understand ukuthi kwenzakalani la eSouth Africa. Uma sibuka udaba lwe-corruption, akuyona into yamanje. So i-corruption sake sakhuluma before ukuthi i-system nabacindezeli bayazi ngalento eyenzakalayo yokuthi kubhubhudlwa amamiliyoni kubahlonishwa. Ibisiyekelela ngamabomu ey'ngane zakwethu, kodwa benza sure ukuthi bayarekhoda zonke izinto ezenzakalayo, bawagcina ama-files. Into eyenza ukuthi benze kanjalo, it is just because basuke befuna ukuthi uma usuqala wena uthi uphambana ne-system ukwi-position ephezulu, bese beyakubiza bakukhumbuze bathi, usakhumbula yini wendoda ukuthi wena wantshontsha imali engaka, unamacala e-fraud. So uma kuloku uqhubeka ukhuluma kanje, sizobuya sikulandele sikuvulele amacala. Sebenza kanjalo-ke i-system ngane zakwethu, njengoba ubona oPulemabe beqiqe inkantolo, ubona uMaphisa Nqakula beqiqe inkantolo. Umbuzo uthi i-system nabacindezeli nalaba abavula icala bebengazi yini ukuthi labantu babhubhudla amamiliyoni? Bebazi, i-answer lapho, bebazi, kodwa bebeyilengisile lento ngoba iyona ndlela le abalwa ngayo izimpi zabo zepolitiki, ukuthi makwaqala manje waphambana nombono wabo abacindezeli, bese beyakukhumbuza ukuthi wendoda, uyakhumbula yini ukuthi wena unecala elithize le-corruption lamamiliyoni angaka? Izobagudla bonke abantu abakwi-power, whether you like it or not. Namhlanje sekunjalo, abelungu ngane zakwethu ba-desperate bafuna i-power. So njengoba-ke kuloku kuvezwa kancane amavundululu ominister, baningi basazovela. Once waqala nje wa-against i-system, bayaqala manje bayavela bathumela iy'nhlaka zabo ey'zokushushisa because khumbula zonke lezi iy'nhlaka eze-state. So abantu abangakhulile kwipolitiki abayiboni ingozi ukuthi i-system yaplana kudala ukuthi sizobayeka abaliphatha izwe bantshontshe benze yonke into. Mase sifuna ukuthi sibuyise i-power kithi, sizovundulula wonke la mavundululo, then bese siyawagodla ukuthi umuntu kube iyona ndlela esomcontrola ngayo ukuthi uma sithi lokhu asikufuni kwenzeke, kufanele adansele isiginci sabo. Once waqala wathi uvusa ikhanda, bese bethi uyakhumbula yini ukuthi wantshontsha u7 billion, wena wantshontsha u39 billion. Le ndlela ivuthiwe iyagudla, ibheke kumongameli, whether you like it or not. So manje yiko-ke besukuma ma kuney'nhlangano ey'ncane noma ama-opposition party athi avusa indaba yephalaphala, bese besukuma bayivikele. It is just because bayabona ukuthi niyabaphazamisa kwi-mission yabo, because le mission abaphezu kwayo eyokuthi bafuna ukucontrol upresident baze beyomcrucify ngo-2029 bathathe ipower. Before nje 2029 uzozwa sekuyibona sebecula iculo lephalaphala, bona abacindezeli, because iyona ndlela abazogembula ngayo leyo. So manje wena mawuqhamuka manje uthi uvusa indaba yephalaphala, uyisiphazamiso phambi kwabo ngoba usubaphuca into eyigugu kubona asebebalile ngayo ukuthi lento iyona abazoyithatha bayibeke phezu kwetafula bese bekujaha ngayo. So uthi sifika lapha ku-2029 ibona bazobe sebegiya beqephuza ngendaba yephalaphala. Wena makwaqala wathi against i-system, bese kuyaqala unyakazo kuthiwa yeye wendoda, uyakhumbula yini ukuthi unamacala so and so, uphenywe njengophanyaza lesufu. Uyabona nje manje ukuthi zimkakile, seyilokhu ezilokhu ey'vela kancane zithi ziyaphenya kuney'ndaba ze-corruption ey'nukeka kuyena. It is just because uqale waveza ukuthi engathi akahambisani nalento e-GNU. So i-system-ke ey'ngane zakwethu ihlalele lokho, ibekelwe lokho ukuthi yenze sure ukuthi wonke umuntu omnyama izogcina imvalela eyisiboshwa. Sizoboshwa sonke iy'ngane zakwethu. uDe Klerk washona ngane zakwethu eseconfessile ukuthi uyaxolisa kubantu abamnyama ngesenzo abasenza ngesikhathi i-apartheid, behlukumeza abantu, bebulala abantu, waxolisa. So ayikho ingaleyo mthetho yamlandela, akazange azashushiswa, akazange azaboshwa. Obhoda babe nesihluku
bebulala abantu, benza zonke izinto. Kodwa kwathi mase sekufanele ukuthi sithathe ipower ngo-1994 kwase kuvezwa lento ekhomishana yamaqiniso. Kwathiwa kuhamba abantu laphana bayoyihlanza bathethe izono. Uyabona? So akho nkantolo yalandela labo bantu ukuthi ababoshwe izandla zabo igcwele igazi. Kodwa isystem yenza sure ukuthi abantu abamnyama mabethatha kule nkululeko bazokwenza sure ukuthi bayabacrucify ngobugebengu nangazo zonke izinto. So uzothi komunye nivikele igebengu vele abantu abamnyama abacorrupt bahlulekile ukuphatha izwe. Labantu abaphezulu ba-understanda kangcono ipolitiki kunathi. Bantshontsha ngoba bayazi ngani zakwethu ukuthi njengoba behleli lapha emandleni akubona labantu esicabanga ukuthi bayibona. So bantshontshela isystem yase South Africa because bayazi ukuthi kulo 5 years bazobe bengasa exist kwipower. Akekho umuntu ongantshontshela into yakhe azi kahle ukuthi igugu lakhe. So ngamanye amazwi ngizama ukusho ukuthi ongqongqoshe bayalazi iqiniso ukuthi iSouth Africa ayibuyanga ingane zakwethu. That is why nabo noma iba-abuse isystem nabo bayi-abuse ngokuthi bantshontshe. Obe nenhlanhla ngabanjwa, obe nebhada abanjwa. Because akabi isystem yethina abantu abamnyama. Yashape isystem yabantu abamnyama izwe labuswa ngendlela yase-Afrika noma South Africa. Ila kuyoqiniswa khona imithetho engane zakwethu. Ngeke uthole kukhona omunye umuntu odubula omunye umuntu noma kanjani. Kwamanye amazwe lawa ngenhla avumelekile nje umuntu ophatha isibhamu. Yisosha kuphela eliphatha isibhamu, iphoyisa liphatha idonki impilo. So abantu balapho ayokuzwe kuthiwa khona umuntu odubula umuntu ngesibhamu. Yonke lento iyekelelwe isystem ngamabomu ingane zakwethu ukuze abantu babulalane baqedane because into ekuyiyona yona ehamba phambili kubacindezeli neAmerica ukuthi thina sibhubhudlane siqedane because bafuna iSouth Africa, bafuna umhlaba wethu nemindeni yabo ukuze bakwazi ukuthi bazowubusa bacanase kahle. So laba bantu ke njengoba becrucify isystem yahlela nje before ukuthi sizokwenza sure ukuthi mase sifuna ukubuyela kwipower as abacindezeli sizobabopha bonke bese sigcina ngopresident. Zonke ziyaphakathi ngane zakwethu bazoboshwa isystem